apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agmerienda tapay, Peter. Agyaman Elsie. Sumango ka pa'y mang kanya. Apay ka day? Anya nga tano ipapustiso ka. Saanen? Isungarod asaan ako na nagpapustiso tanangina. Iurnungak Sigurado ka? Wan, siya kung ti makaam mo iti pustisom. Agyaman launay, no kasta? Anong samlaang ti aguray atay iurnungak pa'y. Iti kasta ket high quality a pustiso ti ipaaramid ta. Anyang ni Elsie, mapanta ka di manan? Sa dino, friend? Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, iti restaurant a paborito ta apanganan Awan mat kwarta ko ini. Kasanong awan, kano kasusweldo talaang itay? Adda nga min iyor urnungak, friend. Anya man ang date na, friend? Ipapustisok man ni Peter. Anya? Sikat ang gastos para iti pustiso ti nobyom, friend? Wanan Intun kwan. Basta, agtipidak pa'y friend. Sika lumapan ka. Alas 10 magtan, Elsie. Saan ka kading agmerienda? Sa anak pa'y amabisin, friend. Ay, una yung tikas na pa nagtipid mo, friend. Nanginamat nga min ti pustiso, akayat ko nga ipaaramid para itinobyo. No may papustisok ni Peter, sigurado arumwarte kinagwapo na. Jak amukan ka, friend. Agnobyo kan agnobya kayo pa'y malaang. Siyempre, kayat ko mat-presentable tinobyo ka, si kakit di mat. Apay nga min asikat ti mangipapustiso kan kwa na. Agtrabaho mat tapno adda pagpapustiso na. Saan ka diyan ay bagakan ka? Saan nakapinilit? Siya, tinagboluntaryo ang naggastos para ken kwa na. Kunak matamasapa ka nga umay, Peter. Ay, pasensya na. Traffic mo ngamin. Alas 10 iti agsapa ti appointment mo. No kasta, jak pa'y makapapustiso ita, tanala daw ta? Kinasaritak matkit din ni doktora itay. Impag kunam atay manugot nga uray alas 11 kan. Ay, sumrak tangaro din Excited ka din? Siyempre Itapay lang, ma-imagine kunti langam no adda pustisom. Sigurado in love ka kanya. Karkaro no kuha. Sika talaga. Kumusta nga itilakad yu iti nobyom, friend? Napanan ti sweldok iti manungal daw, friend. Manumat nga min ang ngipin day chay. Kan tay high quality a materialis ti pinili mi, friend. Manungay ti ginastos mo. Mapan at 20,000, friend. Impadalos ko pa nga min ti ngipin na. Ay, nawaw. Nagdakkel mo tanday ta, friend. Okay lang para kanya. Tapara mo't iti tao nga ay ayatek. Ay, talagang agsakripisyo ka para lang kini Peter. Ay, syempre napatugjay tao kanyak, friend. Ti kayat ko, presentable akit kitaan. Saan nga amin anobya ket kasta? Jeda duma, isuda ti agdawat iti kwarta kadagiti nobyo da. Ngamsi ka, ay na, nakasagana ka nga aggastos para iti nobyom.
Talaga akas no ay ayatam ti may sa atao ko ini. Aramidam ti amin para ken kuana. Kalay sa laangan ti kurang, friend. Dumteng to ka di, friend. Isuot mo ti postisom, Peter, tapitsuran ka. Nakababain, mate. Alakit din. Isuot mo. Sigurado arumwarte kinagwapom no ko, ha? Ita. Kunak to, matabagbagay mo. Umisam ka man nakastoy. Ha? Alan ata pitsuran ka. Agbilang ak. May isa, dua, talo. Smile. Ay na, talaga abagay mo. Ha? Ay, kita man ta picture ko. Makitam day ta? Rimwarte kinagwapom. Ano? Agyaman ako na LC, ha? Dakil sapay tinagastos mo. Di mon salod-suden naman, no. Si pupuso mat day ta. Adakon, Manang Rina. Ay nawaw, umisam ka man. Kastoy ka di, Manang? Na, adamot ten pustisom, nasilang pay. Kunak man no awan kwartam. Ni LC ano biyak tinaggastos para iti postisok, Manang. Anya? Ay sus, di ka lamabain itinubyam. Iso pa yan tinang ipapustisokan ka. Iso mo tinagboluntaryo. Jack mo't pinilit. Sapay kas lanangin at ikas tapustiso. Nangina talaga, Manang. Nakitak ti inyawat ni LC a kwarta di nagbayad kahit sagsasangaribo si ka. Una yan. Ay, kita makani agsilsiling ti postisok, Manang. Na. Anyang iti makunam. Madlaw ang inginain. Sana ya. Ay, nakitam ka din, Rina, anak ko. Ti anya, nanang. Tinasilang kapustiso ni Peter nga ading mo, ah. Idi pa'y kalmanday ta, nanang. Kakit-kitak laang itay kat. Sa dino nga'y tinangalan na iti kwarta na pinagbayad na iti dayjay apostiso na. Awan ti ginastos na, nanang. Ay nawaw, kasano nga rod anak kapapustiso no awang gastos na. Ti manugang yutubi ni LC tinaggastos para itinasilang apostiso ni Peter, nanang. Anya? Wen, pangalaan ko mangay ni Peter ti kwartana, kat manulaang matipurdiya na, nanang. Tila nagbain matan. Tinubyan na tinaggastos para iti postiso na. Ay nawaw. Ni LC kano tinagboluntaryo, nanang. Ay uray nakababain lata. Sikamat ganti sumungat, Peter. Uy, mayatisa mo ita. Dandan di ka mo nabigbigain. Anya nga pare. Inta man iti inuman. Nakanayon apapapananta. Napayagan na di tanap na panpards. Ita, kaya't mo man ang tipapan. Kunak man agong tinubiam. Ay nawaw. Apay ngamin nga ibagatakan ko na. Ay, secret only. Intalag shot mo ta. Sige. Ada kwartak dito eh. Umanay da ito'y apag-shot ta, pards. Sige, urayan na karot, tagpulusak pare. Ay nawaw, itay pa'y adi ka makaisam dita, LC. Saan mo't ngamin aripreplyan ni Peter dagiti text ko na, friend? Saan ko pa yan amakontak? Ang mga nunalobat ti cellphone na Sa balit yung parparik na kanyak, friend. Ay na, friend. Relax ka lang ka di. Ag-textokan ka. Kasano nga road, no dagaya mo sa bali apag bisbisian na. Di ko nam kanyak kat mapagtalkan a tao ni Peter, friend. Uwin ngam edi awan pa'y postiso na, friend. Ngam itatana ka pa postison, amangan mat no adun tiag gusto ken kwa na. Kita ato'y ladawan na. Ay nawaw, nagwapo mo tan. Day nga road, friend.
Ang relax ka laang ka di, friend. Busy laang data. Iso asaan na ka ma-replyan. Ayun gayam. Amangan no kayat mo ti sumurot kada kami inton madamdam ha. No inuman man ang tipapanan niyo, paspay laang, friend. Kaslat damat birbiro kang pare Peter. Abay ngay, jak mo ton makita ni Lovely. Ni Lovely akan na yun asubla-subliam dito yung inuman. Oh, awanin. Addan iji Manila, paray. Hanggang, sana pa alin na. Nagado dito babaya pagpilyan. Oh, makita mo ni. Aduda dito eh. Addan no biyam. Amang ano nalipatam daytan, paray. Saan mo ta? Ano kasta nga ron? Payamon na giti babae. Narigat no maman ni Elsie ngay meta dito eh. Itikas to'y alangak ita, pare Mario. Sigurado asaan dan ama turn off kanya. Kompleto tingipin ko. Saan ako nabungal? Di nakiramraman iti day takalukwam ha. Ti plano ta. Kat umay tala ginom dito iti arak. Saan nga babae? Anya ter aramidam dito inuman, Peter. Ay kwa, sige magham ko ini. Kan asino tay babae akain-in narakop mo itay ah. Sige agad di mat. Gayam ko la tayo jay. Oo, gayam mo lang. Kano nakitak nga inagkan na ka. Anya? Ay, Iso matlagayam anak ko na ni Elsie. Adi mo replyan. Adda kagayam dito inuman. Tidakas na pay. Adda sa bali akain-in narakop mo. Kwa, awan tayo jay. Sige agad di mat ko ini. Uray anya pa'y tibagbagam. Masiguradok ababaim day jay, Peter. Saan mo abagay ti Peter anagan mo? Ay, pangasim ah. Tadi may bagbaga ka ni Elsie. Doon niya tinakitam. Sigurado agura anak na jay. Sino di babaya kinasarita may tayo, Peter? Ay, agawitan, Mario. Ay, nawaw. Dito pa'y naibusti arak. Ngayon kaya't mong ti agawid. Ay, madingarot dirignak. Ay, nawaw. Sino nga may babaya kinasarita maya? Ningarot ko ini. Best friend ni Elsie. Ay, naspakan, Peter. Ay, umuna ako ng agawid. Sumarunukan ton. Napay pailaan na pan kapailang iti anday dya, babae. Nakitak ni Peter ijay inuman idikalman, Elsie. Anya? Iso asaan na replyan dagiti text mo, tadda sa bali a babae akain-in narakop na ijay inuman. Sana pudno dayta, friend. Kita am dayto aladawan, oh. Ni Peter dayta, saan ka di? Wanyag peso. Kabisadok dayta t-shirt. Dayta matin regalo kan kwa na idi Christmas. Ita, mamatikan kanya. Agsagana dayta, Peter. Rumor ka dita! Sangunak! Peter! Tadi ka iskandalo, Elsie. Anya ti kayat asawon da ito'y aladawan, ha? Adda sa bali akain inarakop mo? Kwa, agpalawag ka. Pangasim tagkalma ka, ha? Talagang agburburk tinarakan ka! Nomukla ang akasta ti aramidam! Sa anak ko man ang nagparamid iti pustisom! Tangiwat mo, mangagdagi ti karo ba? Di ka laagmay ni ti kastangar aramidam, Peter! Agbreak talatan! Sana, di nakibreak. Maasi ka kadima. Ngamsakbay nga agbreak ta! Ikatam day ta pustisom! Ay, unay ka maten? Ikatam day ta pustisom ta isubim kanyak! Di mo orayan at anglan ka dita! Pinapustiso ka lang! Timurad ka maten nga babae! Ni, agkalkalingatan ka mat, friend. Kan, pustiso mo tainig ka, ma'am. Di mo ibaga ati pustiso ni Peter dayta, friend. Iso talaga, friend. Inala ko na. Ay, sus, awanin ati pogi points na no inalam ti pustiso na. Nangina ti gastos ko iti dayto apostiso, friend. Naglalaingan nga iti dya, Peter.
Anom nga rod nga dayta, friend. Kompleto matingipon mo. Di mo matlaang mausar. Pang-display lata, ano iso? Anya! No kaano mata pinapustisok day dya, Peter? Santo nagbabae? Kita ano, anya ti maaramidan pa'y ti babae na ita nga awanan ti na sila nga pustiso na? Anya ti sangsangitan ni Peter, nanang? Ay na, in-break ka na, tinobya na. Ay nawaw, apay ka no? Tinangag ko ita ay. Ada ka no sa bali a babae aka inarakop na ija inuman idirabe ay. Anya? Tas tauna iti ungat ni Elsie itay. Siya naklang arimuarta mga numayraman nakiti ungat na. Ay kat oray siyak matpiman ano kasta tinubyok nanang. Aglalaok agura kan sakit tinakam talaga ti marik na. Magraman ti pustiso ni Peter. Inala na maulaag sakbay api manaw. Anya? Agsardeng ka man dita si ka Peter. Anya pa'y lang ti sangit-sangitam dita. Awanahin manang Rina. Imbrik na ko ni Elsie. Gumgunam Ay, nawaw. Kaslasan tamot nga, kabsat magsao ka. Agkabsat tangag paiso. Ngam saan ko akanunungan day takalukwam. Adda nga rudan ni Elsie, agsapol ka pa'y laang iti sa balay. Yang aron di aramida kay manang. Inala na pa ti pustiso nga indad na. Ang mga nun, desidido na makibreak ka niya. Padasam ti mapan iti ayanda numapakawan na kapay. No saan, kasta talaga ti biyag. Basol mo matlang, no apay nga imbreak na ka. Babae pa more! Ay, nawaw! Rumbang nalaang ang makontento ka iti maysa. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.